Madankynsaw Mowkyndeng da yok ko ye nam job kathat division kawatip le kam kathat Adelbert Lalu Memorial Trophy Arhajar Pauli wapenman da ka West Jaintia District Sport Association. Kayuk hun final kawada pendem ni kesingi to kawada penman haperdi Madankynsaw Mowkyndeng SC wa Mukla Umlangshore SC hei wa Madankynsaw da job kawada le lanot. Warok le ligi kol to ki wada tap haka kalamit da uyu mai ki lamare haka minit waso pau nyau wasan pau ar wa cherish son tengkan haka minit wa pra pau plus le. Da ini job Madankynsaw Mowkyndeng da yok ko le ya kasong paisa wa ar pau hajar tengka we da ku go chaga second division de lang wa Mukla Umlangshore kam ko poi final. Uyu mai ki lamare na Madankynsaw Mowkyndeng da yo ule ye nam man of the match. Ye nam top scorer da yo da precious tang u ye le ki Madan tat mutlong wa da yo utap kat so da ligi kul. Inam best goalkeeper da yo da wanda me sayo na Madankynsaw Mowkyndeng kat wa ye nam player of the tournament da yo da dari pawa na Madankynsaw Mowkyndeng. Hakan ni kesengi da emle ki wahayung ulid Adelbert Lalu na do kiksu wa kikon. Cái gì này?